sakubona mfokasiziba unjani mfowethu besicela uzazise ebantwini ukuthi ungubani uphumaphi ufunde kuphi wenza ngani. Unjani mfokamoyo nangiphilile mfowethu, ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi ngikhulume nawe lapha, ithuba elihle kangaka endiphiwayo. Ngiyabingelela ababukeli indawo zonke ezehlukeneyo ngokuzehlisa okukhulu futhi ngokuzithoba okukhulu kakhulu. Mina nginguprofessor Siziba Isibongo, ekhaya ngibuya eLupane endaweni okuthiwa kuseMaphanabomvu, yikho lapho engizalwa khona engikhulele khona. Ngingumuntu ofundela upaka secondary konke le primary, yikho lapho engifunde khona mfokamoyo. Yebo mfowethu, siyabonga laphana ukuthi subanikezile ababukeli ama-details amaningi. Then wenza ngani mfowethu empilweni, o wenzani empilweni? Ngicela ukuchazele abantu bonke umhlaba wonke ngoba manje basibukele yonke indawo. Wenza ngani? Mfokamoyo, mina ngumuntu ozisebenzelayo, kodwa-ke engibona kubhekwe kakhulu ngamehlo abantu ukuthi abantu bangibona kakhulu ngokuchaya ingoma. Ngivela ebantwini indawo ezehlukehlukeneyo, ngivela ngokubonakala ngingumuntu osafikayo noma osasungula umculo we-rhumba music. Iqembu lakho bathi yini njalo, wakhangwa yini o wagqugquzelwa yini ukuze uthande i-rhumba njengoba uwumuntu okholwayo? Mfokamoyo, abantu abaningi bangazi impela ngingumuntu okholwayo. Lamanje ngiyakholwa njalo, lamanje ngisamthanda uNkulunkulu, lamanje ngisatholakala eZayoni, ngisazigida eZayoni. Kodwa-ke ukusungula kwami umculo we-rhumba music kahle kahle kulabanye abaculi abakhona ku-industry ye-rhumba music, angeke ngibabale bonke, kodwa-ke ngale ndoda lomqolisi yibo abantu abangenza ngafisa emzimbeni noma ngithi egazini noma ngithi emoyeni ukuthi ngibe ngumculi we-rhumba. Yibo abantu engathanda kakhulu ingoma zabo, zangenza ngaba laliyana into yokuthi ngifisa ukuthi lami ngibe ngumculi we-rhumba music. Okay, hayi siyakuzwa ababukeli. Nangu umfokasiziba, umsunguli weqembu leMAPHANABOMVU New Sounds, uthi yena ucela uxhaso, ucela usekelo ukuthi lingamsiza ekumxhaseni nalapho elifisa khona, nalapho elifisa ukuthi alibonise, alethe imessage ebantwini. Engakwenza lokhu umfokasiziba. Mfokasiziba, yebo siyakubona kuzo zonke indawo. Then abantu abaningi bengakuthola kuphi, kuwapha amakhasi abangakulandela khona, ubachazele kuzo zonke indawo bebekwazi ukuthi ungumuntu ongatholakala kalula kangakanani? Mina ngiyatholakala kakhulu. Ma ungacheka ku-YouTube ungabhala Santo zonke kuyavela, ubone nje ingoma yami lapha ekhona. Lama-promo video uyawathola khona laphana. Lencingweni uyakwazi ukuthi ungithinte ku-WhatsApp noma ungifonela. Inombolo zami khona zithi 0717 6534 15. Uyangithola khona lapho, noma ufona uyakwazi ukuthi sixoxisane makuwukuthi kukhona okunye ofisa ukuthi ubuzisise noma ungibonise khona, uyakwazi ukuthi ungithole khona laphana ma utheka. So njengamanje lesisithi abantu ma befuna ukuthi uzonandisa emcimbini wabo, yini into ongabe kufuneka ukuthi uyenze? Bakuhaya o uyenza mahala o angazi laphana ukuthi ungabachazela kangakanani? Bengangithola encingweni mfokamoyo, njengoba ngishilo incingo zami siyabe sesiza khulumisana ukuthi sibonisana ukuthi senza njani. Kodwa-ke yonke into nje ukukhulumisana lokubonisana lokuthi umuntu akutshela ukuthi hayi ngifisa lokhu, kodwa-ke sikhululekile kakhulu ukuthi kusetshenziswe. Sibonge laphana kumfokasiziba ku Facebook page ngibona unayo
uzolichazela ukuthi kumele limlandele kanjani ukuze abanye uma bengazwisisanga amanombolo wakhe then uzolichazela ukuthi limthola kuphi ukuze kube lula ukuthi abuye ezonandisa kuma-birthday kusemshadweni even nakuba malifuna u-MC ukulungele konke lokhana konke lomhlelo lokuhlela imidlalo uyakwenelisa lokho umfowethu usiziba umnikazi webhendi MAPHANABOMVU New Sounds. Siyacela abadala limxhase umfowethu axhaswe kuzo zonke izinto even noma financially limxhase kwasezimalini ukuze naye akwazi ukuthi ayanelise zonke izindawo alitholele ubunandi lijabule. Siyacela laphana ukuthi azibike into yonke esenhlizweni yakhe laphana bafowethu nabodadewethu. Mfoka moyo mntaka baba, hayi mina into engithandayo kakhulu ukuthi abalaleli siyakhuluma labo besibona befisa futhi ukwazi. Ngizaba lonke ngathi ngiyabuyela futhi emuva ukuthi mina irhumba ngayithanda kakhulu. Into nje engifisa ukuyitshela ababukeli ukuthi ngicela ukulandelwa noma ngithi ngicela ukuthi abantu bencedise kakhulu, ikakhulu nje ngokulandelwa nje ukuthi abantu bengilandele ukwenzela ukuthi lami nginjani nibe lamandla okuqhubekela phambili ngoba lami nginje ngilabaculi engibalandelayo, lami ngumlandeli kwezinye ndawo. Ingakho ke lami engikwenzayo ngiyacela ukuthi abantu bakithi balike kakhulu engikwenzayo ukwenzela ukuthi lami ngingagive up, ngiqhubekele phambili ngomculo ngoba lami nginje ngilabaculi engibalandelayo. Angeke ngibaqambe konke ukuthi usibani bandla bosibani bani, kodwa lami ngilabantu engibalandelayo engikwazi ukuthi impela uma beyenza into engithokozisayo lami ngizizwe ngikhululekile kakhulu. So kusingle track yakho lena ethi nansi indoda, bekwenze njani bekutheni uzukhiphe yona le single track? Wakhetha ukuthi ungayithengisi le single track yakho ethi nansi indoda, kwenze njani, ukusenzani, ubachazele ababukele ekhaya nakuzo zonke indawo. Ngize ngithi nansi indoda mfoka moyo, ngahlutshwa ukuthi abantu abasafuni ukuthi baphumelele mhlambe ngento zikaNkulunkulu noma ngesiphiwo sikaNkulunkulu noma ngezibusiso. Abantu sebefuna ukuthi baphumelele bethi uma bephumelela abanye bekhala eceleni, noma umuntu izihlobo zakhe zikhala eceleni, yena umbone ephumelela etshitshanisa izimoto ehamba endaweni ezidurayo ehlezi endaweni ezibizayo. Ngiyabona omunye umuntu ekhala ikakhulu emafamilini. Khona lokhana kwangenza ukuthi ngibhale ingoma ukwenzela ukuthi abantu ngizama ukuthi ngifuze kwezinye ndawo lapho okuyabe kungahambi kahle. Yikho ngenza isingle track ethi nansi indoda, ngazama ukukhuza khona lokhana okubi okuyabe kusenziwa ngabantu emafamilini, ukuthi abantu bayaphela ngendaba yokufuna ukunotha negazi. So yiko okwenza ngabhalela ingoma ngangayithengisi, ngathi ngiyendlalela umhlaba ukuthi abantu bengizwe endaweni ehlukahlukeneyo ukuthi ngikhuluma ngayo. So iqiniso lakho mfowethu, abanengi abafuna impilo esheshayo, abafuna ama-magic libuhlungu mfowethu, iqiniso lihle, but ke ma ungumuntu ophumelele ngokweqiniso ingoma lana imnandi kakhulu, njalo futhi uyabekhuza ukuthi ifamily izwane ibambane ibe yimbumba, hayi kube khona omunye osefuna impilo esheshayo. That's why ethi isihloko sayo sithi nansi indoda, oyifunayo uyaxhumana naye, uzokunikeza mahala, akayithengisi, uzokunikeza mahala. Uzithole nawe uyidlala emakhaya laphana, naye ngajabula kakhulu ebonise ubukhulu obesupport le elimnikeza yona. So njengomfowethu, umfowethu uqhamuka eLupane phansi kuThangane MAPHANABOMVU, igama lakhe enguprofessor elokuzalwa elebhendi MAPHANABOMVU New Sound. So siyacela babukeli nabalandeli ukuthi
if noma engakafinyeleli kuwe uzomthola emakhasini okuxhumana like kubo Facebook unayo Facebook page yakhe, then ku YouTube uzodinga uSanto Zonke Music Santo Zonke Entertainment Music Production, yikho lapho ozosithola khona. Siyacela mbukeli usubscribe, ulike, ama comment siyawadinga bakithi, ukuze sazi ukuthi if kukhona lapho iphathi ongayidlalanga kahle engomeni naleyana ekwazi ukuthi njengoba manje esithi ialbum iyeza iyanukelela isebhodweni isiphekiwe, sokusele ukuthi idate ayi-announce then ayilethe ebantwini ukuze naye anjani akwazi ukuthi ajabule nawo wonke umhlaba, ngoba izinto umusic akayenzeli yena, uyenzela yena ngoba yena uyabefuna ukuthi afeze iphupho lakhe, but spiritually uyenzela abantu ukuthi bekwazi ukuthi iqiniso likuphi, njalo futhi uyakhuza ezothando futhi uyazenza khona laphana ezothando ezosizi uyazithula umfowethu nami ukwanzisa ezimbili ezintathu. So siyacela angathi angayivala siza ukuthi yena uthini kubabukeli nakubalandeli laphana. Sibonge laphana mfoka Siziba, ungayivala. Hayi, ngiyabonga mfoka Moyo, ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi ngikhulume lawe mntaka baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi ungenise ebantwini, abantu besibone. Ngibe sengibonga futhi kakhulu labantu eyibo engenza okwangenza ngaba lo mfutho okufisa ukuchaya irhumba music, umxolisi Ndlovu, lo Indoda, yibo abantu abangisiza kakhulu umxolisi. Ngiyambonga kakhulu ngoba nguye umuntu wambonisa e-studio ukuthi no mfowethu ngifuna ukuya recorda ingoma ethile, ungesabela ikhatshana, kanti sengifike lapho ngathola ingungu yikho lapho ezikhala khona. Lami ngikwafika kwangijabulisa, mhlawumbe idlozi lami lafika layithanda leyo ndawo. So ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholileyo kumfoka Moyo, angani uNkulunkulu angambusisa ukuthi nisondelelane laye size sibe kwazi ukungena ebantwini, abantu besizwe. Siyabonga. Sibonge laphana sesivala babukele emakhaya. Ungasithola kubo YouTube Santo Zonke Entertainment Music Production uyasithola, then kubo Facebook uyasithola same page, then uSiziba uzozazisa i-last page yakhe ukuthi uyamthola kanjani ku Facebook page yakhe, ukuze uyithole yona le ngoma i-single track yona le esikhuluma ngayo ukuthi nansi indoda, ukuthi indoda yayi-10 uzozwa khona laphana. Uma ungalike usubscribe uchi comment yakho, siyacela kwampana ama comment siyadinga, ama subscribe ama subscription siyawadinga babukele emakhaya. Sithi danke, siyabonga, sibonge kuzo zonke indawo.